Taraganito Shuba Manipur Legislative Assembly ki thasagi taradagi haugadawri batare Shuba session da NPP ge MLA Singh party asigi national president ge instruction matung inna opposition bench da famlagani. Opposition da lairaga su status gi oiba issue lakpa matamdadi party gi khenaba thamdana thabak tawgani haina NPP ge MLA oiriba khuraizam lokena phongdokre. Party asina opposition bench fambagi wafam asiga mari lainana Paumi Singha unaba amada wangoi ACG MLA oiriba lokenna mamang the NPP ge MLA Singh ruling bench da famkiba adu pau faunaba wat haubadagi thokibani. NPP ge national president na speaker da party asige MLA Singh bo opposition bench da famhanbiyo haiba cherol ama thakibagi copy show party asige MLA Singh na fanglei. Party president ge instruction amadi party asige takes rule amadi regulation ngakna lakadawriba assembly mi formasida NPP ge MLA Singh na opposition bench da famduna opposition ge role laugani. Wafam asige matang da su party asige MLA Singh ga pau fauna balairi haina fongdoki. Already nation president ki instruction ki makha re opposition da seat arrange to view haidna honorable speaker da CM lak pai da copy tu yaure adna su party ki instruction ni party ki makha re adum thabak party ki hairup ki matung na de adum party ki athangin da di ati masi adum loina lam lai adu party ki नियम नीति गाइडलाइंस दे कोई काइने चपदी आदे लेजिस्लेचर म वइन आदे दि अदबो लेबा की ओबे इशू दे कोई अमत ओबगी पार्टी नुदि थिदना कोई लमदम सिगे लेबा की हुजिक लेबे स्टेट सिगे इशूज दे कोई पुन्ना थेंगनमिन बे वखल लोन दे कोई ओपोजिशन दे लेरगसु मदुदि मियाम गी ओबा कोई अमत ओबे वखल लोन दे पार्टी दा तुम लाइगने अब